Сүүлийн хоёр ямар язгаа тийм би тий. За интеграл please. Боломж нь жоохон болохоор тий. Интеграл унахаар байна уу? Гэтэ амир тэр хамгийн амирын нөгөө нэг боломжтой байгаа. Харин тийм байгаа. Окей, наваа Хоёр гурван скот нэг байна. Яскас сандар үзэрэй. Анаа Тасаж болох гэдэг нэ. Давсаж тустай. чи үтсэн. Би бас үтсэн. Юу манай яг нэг оноо. Please welcome Aurora and the Би сая нүхтэй. Манай ахмаач нууц нэг шиг байна. Үзэн гэж нээти. ECW Grand Final rematch. The Mongols have commenced, but who will bounce back harder after the disappointment suffered against the semi? Both of these teams have the fan bases back home that they're looking to play for. So let's see if they can feel that national pride, and let's see if it's going to be Turkey or Mongolia to take third place. Gentlemen, match up. Let's have a quick chat about this one. Yesterday results obviously not what you wanted, but now it's back today. What would it mean to get some revenge from EWC over the Mongols? They've got to match. So much. Obviously, we all started about yesterday, but focus and really good tips and Юу одоо би хоёр beautiful. A mindset that you need. Speaking of mindset, what about you coming into this one? How are the boys feeling? Obviously, you want to make it happen again over the Aurora. яга тоор би. Харита. Тумана хоострой. However, this match is going to be interesting and important match for us against them. It's going to be a great rivaling match every time. So it's going to be interesting. I'm interested to see how it ends up going. Handshakes, boys. Let's get you to the PCs and let's get this third place decider underway. It's Harry and Hugo to bring you the action. Яг өнөөдөр үзэгчтэй e-sport World Cup гэдэг яг энэ хоёр даалаас Манай одоо шууд тоглосон. Инженер гацар. Манайхаас форс ороод ирсэн. Дефолтын хайцгийн хараар орсон биз дээ сайн байгаа. Сантарес 8 HP-тэй Макаровтай. Оо тэр гүлээр гараад ирлээ. Ёо. Чуа. Цайд авч явах учраас үгээд ирж байгаа хүлээж юмэн дээр Танар яг за өнөөдөр биш тусдаа энэ технологи жинзээ гэж байдаг.